Bunda yang baca Al-Quran Al-Karim, hari sama-sama kita menyemak dalam muka surat 482. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi yuraddu 'ilmus sa'ah wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmihi ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل. Waqaf beri 2 huruf. Melibatkan huruf pertama yang merupakan qalqalah. Jadi sempurnakan qalqalah di sini. Qalqalah surah duduk di tengah-tengah. Kemudian masukkan dalam min qabl. Wa dhannu ma lahum min mahis. La yas'amul insanu min du'a'il khairi wa in massahu syarru faya'usun qanut. Ada keunikan pada penulisan di sini adalah kedudukan hamzah sebelum waw, maka dapatlah dibaca panjang. Kalau hamzah duduk penting tepat di atas waw, maka pendek bacaannya. Ini tajuklah kedudukan hamzah pada huruf mad. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ. Sama juga kedudukan hamzah, dia tidak duduk di atas alif, maka dibaca 2 harakat. وَنَأَىٰ 2 harakat. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق
kedudukan hamzah di tengah-tengah lam alif, maka perlu dibaca dengan 2 harakat. Sekiranya hamzah duduk di atas alif, tepat di atas alif ni, maka dibaca 1 harakat. Ini tajuknya adalah hamzah beri atas duduk pada lam alif. Sama ada duduk tengah-tengah lam alif ataupun duduk di atas alif. Itu ada cara bezaan bacaan. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ada yang baca muhitum, betul lah. Mim ni kalau sambung, sebenarnya bari 2 di depan. Jadi muhitum bismillah, susulan surah baru. Okey, bismillah tu yang dibasuk sebab bari 2 di hadapan, tanwin bari 2 di depan ataupun dhammatain istilah bahasa Arabnya, bertemu dengan ba pada lafaz bismillah awal surah, maka dia jadi iqlab. Sebab itu penulisan mim bukan untuk dibaca ketika waqaf, tapi ketika sambung. Alhamdulillah selesai ucapan kita pada pagi ini, muka surat 482. Yang kita perkemaskan waqaf pada 2 huruf, melibatkan huruf qalqalah di tengah-tengah. Kemudian bagaimana kedudukan hamzah pada huruf mad. Contoh pada sini untuk baris depan bertemu waw, sini untuk baris atas bertemu alif, sini untuk kedudukan hamzah pada lam alif, hamzah baris atas ni. Alhamdulillah, itulah keseluruhan yang dapat kita kongsikan. Semoga bermanfaat, kongsikan kepada yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa rahmah. اللهم ذكرنا من نسينا علمنا وجهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا حجة للعالمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Saya Farida Ali, terima kasih pada semua yang